Kudo epi haka jilong deng do ham tam le ka jilong bishop chopi hani kapon shabes tanga di program makha di sister bin pekup in ayos deal kemudak zo and celebrations, congratulations and celebrations. Tetap sedikit. Ya, pada ramba cengi, Loren berda cengi, bala perkara ini jingle berkerpang kumdai sister cengi rohani, kumdai kerpang ipi samlawi, tang celadap bagi cekus kam pilong siapa yang keras, bagi klaim dah, bagi yang sakim jisu, so sarong ro bapi salong siapa yang keras, Omar bagi geleng do, pada jupian le ayu pada song le unta le yala perkara perkod. Yarap apa Paris kini dulu kam bapin lamban yang sakhi ya ujisu haka Paris hasilong haka sub district jampi bater ter terlong maslur balai gani balai rai menela tes sini la fail yof iwe la yo san puma iwe pada pertemuan kemudian ni 100% la job mana saya kermen bakram jud ailat bantu kermen next time baru ya kini ke iwe cakap ya kini iwe no ban yang sakhi yang jisu dia kan dengan por ngeladap life of pras nem jinglong deng do mana kan dia ngeladap larung sin yo pos nem kasab ke boong kas jispanya kong nok kasab kong sin yo pos nem dari ke por ban nek nene saprate dia makhlain dia propel nampak makhlain dengan telot sedang kendiat por ngah ban sabat pi hagi por habdai syabre mah dari ke por problem ai ngah kalat ban nek hani ke por pang kemen bai pada pio sapen kreu ne ukek nan audio ne ukek manora matkan mau tangka jing penban petiang haka jing long breu cengi balek ke mancung obrei tapti baro dan Nah, jadi tidak ada. Yang jengah nya dapat gajing sengungu berobor bishop ju sultanat bahabanuan sekene ke Paris jengi namar ba yo I ba pi kipai rungai pi sirham ba pigi katike singi barakoi ki sister jengi sedang nado kini RNDM sister jengi baro ki sister mana so jarang bawa na po 0 point ban gidan segi wai ki sister ki bomlaban wan na petani sister nei wai te ya pi ki katike su pi ki ramba balang ya brother ya ki nong trelang jengi barakoi ki asistan Paris jengi para dua dem laban don namar ba wanu chief minister syom pedam tengah la pai ban lek te katngi hendring ya trelang rekan-rekan bar ka Paris Pastoral Council da kada sni da ka jing kemen ka jar khat ba ka sni ba pio jing pen scam bishop ro itap life of rasnam ga jing long leng do ta ka ga jing kemen ba khrao bo na phim padan nong life of rasnam tang kindia da ik bala cross life of rasnam bo na kini ba yo jing scam gi padap life of rasnam Tewat kita belalong kepar terhadap dah ramah dan memang dah terhadap live prasnam. Te bishop lalong lengdo live prasnam. Ila syakri habun ki Paris bari lalong bishop hanong stone hajuai ban menta hang ne hasilong. Apa gajing yalam jungi ila bio sibun tendi ki Paris. Menta snam rugi nang pen Paris thamai. Kene ka pen I gajing roy jung ka balang apa gajing yalam jungi lang ba gajing ha ju blai mun sim ba khoi halor jungi. Te bishop na kaliang jungi ngidap tang gajing sengungu ngidwai na